Jambo wakombolewa wa Bwana na wapendwa mnaotufuata pahali pote katika ulimwengu, ni furaha kwetu kuwakaribisha siku ya leo kwa wazo letu la juma. Basi tuombe. Mungu, libarikiwe jina lako, Muumba wa mbingu na nchi, unayekaa juu ya yote, unayejua shida zote tunazozipitia, wewe ambaye uko pamoja nasi kwa kila dakika. Tunaomba wakati hii uzungumze nasi, nafanya neno hili liwe baraka kwa wote wanaotufuata katika jina la Yesu Kristo, amina. Wapendwa, karibu tena ninyi wote mnaotufuata pali pote mko. Dunia inajaa shida nyingi, dunia inajaa masumbuko, matatizo. Unayetufuata sasa, inawezekana unapitia pia mateso, unapitia jangwa, unapitia shida mbalimbali. Hivi neno la leo lina lengo la kukuleta kwa tumaini mpya na usikate tamaa. Hivi tunawaza juu ya neno ambalo linasema, Mungu anasema usiogope. Mungu anasema usiogope, na tunaenda kusoma pamoja katika kitabu cha Isaya. Tunasoma Isaya 41, tunasoma mstari wa 10. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakuletea nguvu, ndiyo nitakusaidia, ndiyo nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Amina. Pendwa, kwa neno hili tunaenda kuwaza juu ya neno linalosema Mungu anasema usiogope. Tunapoongea juu ya jambo hili, wapendwa, taifa la Israeli walipitia nyakati mbaya, nyakati ya magumu katika maisha yao. Kuna wakati walihamishwa, na wakati mwingine wakawa wakimbizi wenyewe katika maeneo mbalimbali. Wakati mwingine wakapitia hata magonjwa, vifo. Wakati mwingine wakapitia njaa. Mateso yalikuwa nyingi sana, na ni wakati wa shida na matatizo, wakati wanakuwa wenye shaka, wanakuwa wenye kufadhaika. Pale ndipo Mungu anawakumbusha jambo la muhimu ambalo tunawaza juu yake sasa. Pendwa, elewa hivi, maisha unayopitia leo na kwa dakika hii, mara umefikia mwisho, umekata tamaa, unaangalia kuume na kushoto, upate jibu lolote. Maisha yako ya kiroho unakuta imekuwa na mashaka, haujui uendelee namna gani pamoja na Mungu. Inawezekana katika jamaa yako umepitia vipindi vizito na unakosa ufanye nini. Inawezekana kwenye kazi umepitia vita, matatizo, mashaka kwa viwango mbalimbali. Shida zile zote, hata katika jamii, ndani ya uhusiano na mume wako na mke wako na watoto wako na wazazi wako, unakuta shida mbalimbali. Mara pengine kanisani ambako unafanya huduma, unakuta shida ambayo inakuogopesha na kukutetemekesha. Inawezekana hata pale pote ambapo unakwenda, kazini, kunakuwa shida. Lakini leo neno hili ni kama taifa la Israeli, Mungu alipowaambia, anasema msiogope. Hivi mpendwa, kwa yale yote unayopitia, Mungu analeta majibu. Hivi neno la kwanza, Mungu anasema usiogope. Usiogope. Kwa nini usiogope? Anasema usiogope sababu mimi ni pamoja nao. Mungu ni pamoja nawe, usiogope. Mpendwa, yule anayetembea na Mungu anaitwa asiwe mwenye kuwa na shaka, asiwe mwenye kuogopa. Na kitu kikubwa mpendwa, kutembea na Mungu haimaanishi ya kwamba hautakutanana na shida, lakini inamaanisha ya kwamba hata katika shida zako Mungu atakuwa pamoja nawe. Tumesikia habari ya watu wengi huko na kule ambao wanaanza kuambia watu, unapoamini shida zinakwisha. Hiyo si ukweli, sababu shida ziko hapo hapo tu. Unapopitia shida, usifikiri ya kwamba ni sababu Mungu hayuko pamoja nawe. Hata unapokuwa pamoja na Mungu, shida zitakuwa. Habari njema ni ya kwamba Mungu atakuwa pamoja nawe hata katika zile shida, shida za kazi, shida za jamaa, shida za imani, shida za jamii nzima, za nchi. Hata katika zile shida, unapokuwa umemwamini Mungu, umemwamini Kristo, umempokea katika maisha yako, unatembea pamoja naye, hatakuwa pamoja nawe, hawezi kukuacha. Hivi popote unapokwenda, hata iwe katika zoruba, katika moto, katika ukiwa, Mungu yuko pamoja nawe. Hivi unayenifuata sasa, ambao umemwamini Kristo, ambao umetembea na Mungu, leo ya kwamba Mungu hawezi kukuacha hata unapopitia jangwa. Na yule ambaye unanisikia kwa sasa, inawezekana uko katika jangwa, lakini hujawahi kupokea habari za wokovu, habari za uhusiano wa upekee na Mungu. Unaitwa sasa kumwamini na kusema, Baba, nataka nitembee nawe siku zote maishani mwangu, ili pali pote na nyakati zote uwe pamoja nami na niwe pamoja nawe, nipite pali popote nikiwa na uhakika ya kwamba wewe ni pamoja nami. Haleluya. Jambo letu la pili ambalo ni la mwisho ni kusema Mungu anasema usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako.
Haleluya. Mpendwa, elewa ya kwamba mwanadamu anafadhaika sababu ya shida mbalimbali za dunia. Shida tunazozipitia zinaacha tunafikia kufadhaika, kuwa wenye kufadhaika, lakini wakati neno linatuambia ya kwamba Mungu ni Mungu wetu, hivi tusifadhaike. Tunafadhaika mara kwa mara sababu tumekutanana na mambo ambayo tumeshindwa kufahamu, shida ambazo tumeshindwa kutatua. Mafadhaiko inaingia, tunajiuliza kesho yetu tutakuwa namna gani, maisha yetu yatakuwa namna gani, jamaa yangu yatakuwa namna gani, kazi yangu itakuwa namna gani, kanisa letu ambako tunashiriki litakuwa namna gani. Tunakutanana na mambo yanayotupita ufahamu, mambo yanayokuwa juu yetu, tunafadhaika. Na pale ndipo Mungu anasema usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Anapojitapa kusema mimi ni Mungu wako, ni sababu yeye ni Mungu asiyeshindwa lolote, ni sababu yeye ni Mungu ambaye yuko juu ya mambo yote ambayo yanaweza kutufadhaisha. Hivi unapokutanana na vitu ambavyo vinakuongeza katika mafadhaiko, kumbuka ya kwamba Mungu ni Mungu wako, na ni heri umuoneshe Mungu vile vitu na usiwe na shaka, sababu Mungu wako hawezi kuwa na shaka. Mungu wako hawezi kuwa na mipaka, lakini ni Mungu anayeweza yote, ni Mungu anayeshinda. Yeye ni mshindi juu ya washindi, yeye ni mwenye nguvu juu ya wenye nguvu. Hivi sasa unajua nini unayoyapitia ambayo imekupa mashaka na mafadhaiko? Elewa ya kwamba Mungu wako hajawahi kushindwa, Mungu wako hajawahi kushindwa. Usifadhaike. Hivi mpendwa, kwa kumaliza, ulizo ya kwanza kwako ni kusema, je, wewe unatembea na Mungu? Je, umemwamini Kristo ili akuongoze na kutawale? Je, pahali pote ndani ya hatua unayopitia unamwonyeshea Mungu shida zako? Kristo anakuita kwa siku ya leo, Mungu anakuita kwa siku ya leo upate kutembea pamoja naye. Ukubali kutembea naye, atakuwa pamoja nawe katika shida zote na hautakuwa mwenye kuogopa. Na jambo la pili, ingawa unatembea pamoja naye, atakuwa mwenye kupambana kwa nafasi yako, kukupigania, na usiwe na shaka ama mafadhaiko. Mungu akubariki mpendwa. Tunaenda kuomba Mungu kwa ajili ya neno hili. Hivi Mungu atusaidie, tumtumainie yeye. Usikate tamaa ndani ya magonjwa unao, usikate tamaa ndani ya shida unazo, usikate tamaa. Mungu anaweza. Tuombe. Mungu Baba, asante, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti naombea mpendwa huyu anayesikia neno hili. Unajua shida anazozipitia, mkumbuke na umtendee mema. Huyu ambaye bado hajawahi kuamini, kufanya uhusiano pamoja nawe, ili aweze kuishi baraka zile ambazo tunapata ndani ya kutembea na Mungu. Baba, umtendee apate kushuhudia ukubwa wako. Anayekuwa na shida, naomba umtendee aone miujiza katika jina la Yesu Kristo. Amina. Mungu awabariki.